Bantala inkosi masiguqe sithandaze amen. Shembe umqwalo lokhu kuhambisa kukho baba mkhulu amen. Njengoba befundwa nje wonke umhlaba ufundwa wona lamazwi esabatha phezu komhlaba wonke amaNazaretha ufundwa lencwadi owathi Shembe masifunda ngo-9 ekuseni funde ngo-1 bathi nami nokukhumbula amen. Siyazibongela abantwana benkosi ukuvuma kwenhliziyo ukuba sizobuthana endaweni kaShembe kuyinhlanhla lo. Abaningi abantu balele phansi bagula, abanye amandla wasekho nothando kalisekho. Wena usuku usezwa kuvuma uboqinisa impela ngoba isona sikhathi leso siphiwe uShembe nabakibo amen. Ingoma yethu ka-114 noma izwi linomkhuhlane-ke ngizozama nje ubengcono lo kade efunda likhona elakhe ngizozama nje nami ukuthi ngoba ngibona bathi sibaningi ngizozama nje ukuvuma kwaShembe ngiyobona lapha liphela khona njalo ngoba inkonzo isaqala. Wangidala uNkulunkulu Thixo Nkosi yamakhosi wangibeka kuleyo nzimo ke ukungitha kanda akake wangidala
ame uke emsuswini uke nga usizeka uke nga engaujalo lowomuthi-ke ba uphelaku ame unginga uyiselwa selwana oke ebusenenga awoke ayephuli oke ngomija andawuku bakhonza abahle benkosi ngizosheshe ngibe mfishane kodwa asikuzele lapha ukuba sizokhumbuzana Manazaretha ayingcwele sizokhumbuzana njengoba uShembe ekhuluma kanje kulesihlabelelo uthi emzuzwini nesikhathi njengoba uShembe siqoqile sisensimini lapha kaShembe ayibongwe inkosi sisensimini Manazaretha engadingi lutho lensimi kaShembe iphelele wathi mayifika ubaba mkhulu lapha wakha lezi igaba ezintathu njengoba sizigaba ezintathu nje wakha thina Ntalisuthi wasakha intombi ukuthi ayihlale kanje wayisakha omama ngikuhle ukuthi ayihlale kanje ayibonge inkosi insimu ke le ngadingi lutho kaShembe yakhiwe nje lensimu kaShembe ayidingi lutho inezithelo zayo kuphela kuhamba kwethu ukuba sengathi uNkulunkulu engasipha ukuba silalele uma umuntu efika enkonzweni noma ekholweni abuze kulaba abanye bese bemtshela lapha ke kuhanjwa kanje ayibonge inkosi ilokho nje kuphela kushoda kithi lensimu kaShembe yona iphelele einsukwini angiyena umuntu wamaphupho kakhulu kodwa ngiyalangalalele kulosuku selibonile ke iphupho ukuthi uthini bese ngibotho isibonakaliso lela kulona iphupho sila ekhaya nezingane la eThekwini uqhamuka ucingo liqhamuka le ekhaya ngikhuluma ngokuhamba njalo kwethu njengoba silapha abantwana benkosi angiqondile ukukhuluma ngale ndaba kodwa ngikhuluma ngokuhamba kwethu njengoba sila sonke lenkolo esikuyo kaShembe ayifuni umuntu onganaki likhona Manazaretha ayifuni futhi umuntu oza lapha ngobusheni nangobungani uthi ngeke ngiye esontweni ngobungani amakekho uzolimala laba abakuthumileyo bazokulimaza bazohamba bese kubona ukuthi wena uyahlala wena wazi ukuthi ulandela likhona abantwana benkosi kukhona abantu abahamba behluphekile lapha bakuShembe bengambonanga manje base bekhetha wena emuva le bakukhetha ukuthi mbathi ngube emhlophe uzokhonzela bona la uma usufika lapha wena usuwakha isheni lokuthi ngeke ngiye esontweni ngoba ubani akekho akusonteki kahle uma usibani bane ngekho akuhambi kanjalo la bazobuya laba bakini bese bekulimaza ufona umakhelwane hayi wakithi ekhaya umakhelwane nje endaweni baba nasi ufika unkosikazi wakho lapha ekhaya kimi khona unkosikazi wami uphakathi owedlula emhlabeni ufike lapha ufike kuphi na ufike kwami ekhaya uthini ufike ubelethe ingane
ufika ukuthi ngizokucela ukhuluma nalo mngani wakhe wayevele kumngani wakhe wayimazi, ngizokucela mngani wami ukuthi hamba lapha ekhaya ungcolile, ufika uclean ungicleanele wena lapha ekhaya, wena ufika uclean. Likhona maNazaretha. Uyayibona incwadi labo baseKolinthe, angithandi ningasi ngabaleleko. Njengoba silapha ngithi incwadi angithandi ningasi ngabaleleko, ngabe ngiyayifunda kube isikhathi sikhona. Kukhona abantu abaningi la othi umuntu usefikile ekholweni azaphume ehambe eyobhula ngaphandle, akafuni ukulalela enze lokho okwenziwa la esontweni. Bese ngilalela inkulumo ngithi hawu, ngoba ekhaya clean nje, sibuzana nonkosikazi la, ngoba clean nje ekhaya kuwonakelephi manje? Oh, ngoba ngapha bese ngithi hamba phela wena njengokuthunywa kwakho, hamba wena uyoclean ufike usho lapha ekhaya ukuthi usuboneni. Angena indlela lo mntwana uyasebenza naye bese ecela emsebenzini, khuluma ngento eyenzeke kulo lesondo phakathi liqaliwe nje, ahamba ayinika ithuba ayobikela uma ekhaya. Bese ngithi hamba ke lokho icebo ubone ukuthi kungcole ngaphi, atshela nezingane nazo zime ngewashathi zimelekelele. Uma ingena endlini yakhe lo nkosikazi ongekho, afika ayibone lento ayithunywa yona yilo ngasekho emhlabeni. Likhona abantwana benkosi. Uma ingena nje angene edining room, angene ngapha kuyikhishi khona ayi clean, uma isiyongena endlini yakhe la ilala khona bese ethi hawu baba abuya fone nayi lento sengiyibonile lento engithunywe yona. Niyabona abantu abangekho ukuthi bahamba nathi ngoba thina kasiboni, bahlezi nathi futhi. Kukuwe ukuthi wena uyezwa yini. Uthi lo mngani wakhe uthe uneze ngabika lento ayibikakho, waseyivulela yena ifriji kwalapha komngani wakhe, wathatha igwinya phakathi. Uyamazi vele wayemshiye emazi ukhanda amagwinya, wathatha igwinya wadla wahlala phansi wathi ngiyakuthuma wena hamba lapha ekhaya. Wadla lo wethuka ukuthi ngiyamazi lo muntu akasekho nje. Ubonani lo mntwana mayifika lapha ekhaya ngonyaka odlule, ngangena ekhaya ngangenza umsebenzi ekhaya. Lokhu kungcola kushiwo kwenziwe yimi, into nje yenziwa yimi, ngangayinaka nami ngenza nje ngokuthi ngithi ngiyalungisa kanti sengishayisile. Ngafica osofa bakhe laba wayebashile, ingane ziyabachamela sebhobokile